سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو أقد استزبلنا يم زيناتاتنا بهم كنا غروامينا حدا كابتم أقد زيناتات زبحال زلو حجون حدش فتنة قتلت قبل علي دونالد ترامب كم استفتني ترامب حجون فتنة ناي قتلت كم استقبرلو ميديا ناي أمريكا بسفيه كزارب جمير له مخنيات انتاي كون كم زخلت راينا أنفلت زلنا مريج أنا أمريكا مجمري كون زجبر زلوا كم زعينة فتنتات ناي قتلت جن فلويتر يكن بلنا خلينا انتاي تخمس قبر زلوا دما مزك حال حج زبكم زينا كريه خلنا exactly make sense سلامتكم قبر خلو ترجم الله مالتيو دونالد ترامب سلامتايو زقات مزلوا هنرينا كابو موسى بريزنتنا يوكرين فيت حدش انترفيو غيرلو تكونات كم درجة بتحكم زلوا دما تقلت حبريتها ترايلو معرباዊ ዓለም ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ክጣበብ ዝፍትን ዘሎ ጠጠው ንኸብሎ ብለኩም ኣለኹን እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽድይብ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተኣሊኹ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለዚ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትቅፅሉ ድማ በትሕትና ንሓትት መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር ደልየ ኣለኹ ለንቅነ ሓድሽ ሓበሬታ ኣምፂኦም ነይሮም እዚኣ እስከ በዚያ ንጀምር كلتا استكباكم سلازخونكو بزيان جمرينا UK Prime Minister Keir Starmer and US President Joe Biden discussing the future of Ukraine's ability to use these long-range missiles. The US hasn't exactly changed its policy yet, but they are seeming to slowly open the door for that possibility. What can you tell us? جو بايدن مس برايم مينستر نا يوكي تراخيبهم نيرم ابت ጉዳይቲ ድማ እቲ ሚሳይላት ዓበይቲ ተጠቂሞም ናብ ራሻ ክትኩሱ ከም ዘይደልዩ ዘተንብህ መልሲ ይቦም ነይሮም እንተኾነ ቀስ ብቐስ እቲ ጉዳይ ግን ናብ ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ Yes, they insist that the policy hasn't changed on how Ukraine can use those long-range missiles. But as you said, there are several signs that indicate that they're at least considering the possibility of greenlighting that use. One was that meeting between the US president and the British prime minister, because they discussed this at length. And Keir Starmer was very public about it coming out of that meeting, saying that the discussions were going to continue. And then you had Jake Sullivan, the national security advisor of Joe Biden, yesterday at the Yalta conference, saying that this እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ እቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ዘለዋ ድሌት ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ድሌት ጥራይ ኮነካ ረብሓ ድማ እዩ ረብሓ ክሳብ ዘሎ እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት መክሰብ ክሳብ ዘለወን እቲ ኩነታት ንክቕፅል እቲ መንግስቲ ድማ ኢንዳይሬክትሊ ንሰን ዝቋፅሮ ክሳብ ዝኾና ካብቲ ድሌታተንን ካብቲ ናተን ረብሓን ወፃኢ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ንኸምስሉ ናይ ሰላም ኩነታት ወይ እውን ናይ ዓለምና ፀጥታ ዘገድሶም ከምስሉ ኢሎም እዮም ወይ እውን ናይ ህዝቢ ጠቕጢ ኣብቲ ምርጫ ሕጂ ክትምረፅ ትሕሰብ ዘላ ካማላ ሃሪስ መመሊሳ ኣሉታዊ ፅልባ ስለ ትረክብ ዘለካ ቡ ንዑ ንኸሸፋፍኑ ንህዝቢ ንከሽክዑ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ እምበር ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን በዚ ሕጂ ዘለዎ እንተቐፂሉ እቲ ኩነታት ቀልጢፉን ክዶ ስለ ዝኽእል ሕጂ መሊሰን ኣበይ ክወስደኩም እየ መጀመርያ ካልኦት ክኢላታት ድማ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካ ረብሓ ስለ ዘለዋ ከምዚ ትብል ኣላ ኤውሮጳ ከንታይ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ዝከስምዑ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ኤውሮጳ ናይ ጀርመን እዩ እዚ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ስምዑ of Kiev with Ambassador Ishinger, who will talk to us about Ukraine and the war here. Ambassador Ishinger, thank you so much for this interview with Deutsche Welle. It's a great pleasure to be here and to be back in Kiev on a sunny day. With delighted to see that overnight nothing serious has happened here in Kiev, but we should always remind ourselves, even if we stand here quite peacefully, this country is at war, in a very ugly war of aggression, and that's why we're here. You're completely right, and this is also what we can see in the background. And we've had many discussions during the past days about the war that is going on here. And one of the main issues right now is a discussion around the long-range missiles. So there's this big concern from So ኣብ ኪየቭ ኣብ ዩክሬን ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ሃገር ኣብኡ ተኣኪቦም ብዙሕ ኣኼባታት ይገብሩ ኣለዉ ሓደ ካብ ድማ ከመይ ጌርካ እታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፃልኩም ስለ ዝኾንኩ እየ ከመይ ጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ተተመሪፁ ኣብተን 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ዘለወን እቲ ኩናት ትቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ እንታይ እዮም ዝብልዎ በትናቶም ቋንቋ ዶናልድ ትራምፕ ፕሩፊንግ ይብልዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ክፀልዎ ዘይክእል ከመይ ጌርና ንገብሮ እዚ ኩናት እዚ ኢማጂን ክንዲ ምንታይ ናብ ንኩናት ዝሓሰቡ መርሕነት ከም ዘሎ ኣብዚ ኤውሮጳ ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ትራምፕ መፅኡ ን4 ዓመት ክፀልዎ ከም ዘይክእል እቲ ኩናት ንክቕፅል እንታይ ክንገብር ኣለና ይበሃል ኣለዉ ተተመሪፁ ትራምፕ ነዚ ውግእ ጠጠው ከብለ ይብላ ኣሎ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይክእል ከመይ ጌርና ንገብሮ
It's crazy. Western countries about an escalation. Do you think this fear of an escalation is real, or should the Western countries finally green light the long-range missiles for Ukraine and Ukraine's military to strike on Russian territory? Well, let me start by quoting, or at least indirectly quoting Mike Pompeo, who spoke at this conference an hour ago. And when he was asked a similar question, he said, we cannot ignore the risks. And I would fully share that. If you are a responsible leader, you need to take into account possibilities. So I'm all in favor of being cautious and considering the pros and cons very carefully. So I have sympathy both for President Biden and for Chancellor Scholz. Sometimes زلو مايك بومبيو تناي قدم ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ኪየፍ ተሳቲፉ ነይሩ ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ተን ጋዜጠኛታት በዓል ዶይቼ ቬለ እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ኩናት ንስራሕ ድዩ ዝጠቕሞም ኮይኑ ዋላ እንታይ ከስፋሕፍሕ ዘለዎም ስምዒት ፍሉ እዩ ስለምንታይ እምኒ ዩክሬን ነዚ ሚሳይላት ተጠቂማ ድሌታ ክትገብር ዘይፍቅዱላ እንታይ ዝኽልክሎም ዘሎ ክብላ ከለዋ እዚ ገለ እቲ ኣፅዋር ንዓታተን ክቐትል ዘይክእል ኮይኑ ድዩ ዝስምዐን ኮይኑ ወይ ኣብ ኤሮጳ ክመፅእ ዘይክእል ድዩ ኮይኑ ዝስምዐን ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ እቶም ጋዜጠኛታት ኩሉ ግዜ ከም እዮም ከምዚ መሳወርቲ ሓዊ እየ ዝብሎም ኣነ ሓዊ ዘሳውሩ እዮም ልክዕ ከምዚ ለሰይ ላምባ ዝቅስቅሱ ዘሎ እቶም ፖለቲከኛታት ክኾኑ ከለዉ መሽረፈት ገይሮም ደንበድብዱ ድማ እዞም ጋዜጠኛታት ናይዚ ሜይንስትሪም ሚድያ እየ ክብሎም ክእል ኣነ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዓብዩ መሽረፈት ገይሩ ዘንበድብድ ዘሎ እዩ ነቲ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና እጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ይርዳእኒ ስግኣት ወይ እውን ጥንቃቐ ናይ ባይደን ዘሎ ድዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ዘሎ ድዩ እቲ ናቶም ቦታ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ኩሉ እቲ ሕጊ እቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ዘለንስኪ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ ኢና ፅንሕ ኢልና ድማ I mean, you know, to tell the Ukrainians you can shoot like 50 kilometers, but you cannot shoot 100 kilometers, it just doesn't sound right. Let me make my proposal, which I made at this conference here in Kiev. I suggested that an easier, and I think in terms of legal significance, much better and clearer solution would be if we demanded of Kiev that any and all weapons that are delivered by us to them must only be used in accordance with international law, full stop. In accordance with international law. What is it? እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ንህቦም ዘለና ኢንተርናሽናል ሎው ተኸቲሎም ሆስፒታል ወይ ሕክምና እንተዘይኮነ ድሌቶም ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ እዚ ሕጂስ ዓብ ሰብኣይ እዩ ዲፕሎማት እዩ ፖለቲካ ዝፈለጥ እዩ ዝርዳእ እዩ ኮንሲኮንስ ናይቲ ትገብርዎ ዘለዎ ግብረ መልሲ ኣይርድኦ እንዲ ኮይኑ ክትብል ዋላ እንታይ እዩ ሓዊ ምፅዋት ምዃኑ ማለት ዩክሬንስ ምስ ሞልዶቫ ኣይኮነት ትዋጋእ ዘላ ወይ እውን ምስ ለሰይ ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ኣይኮነት ትዋጋእ ዘላ ምስ ዝዓበየ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እዩ ትዋጋእ ዘሎ in reality እዚ እንድሕር ጌርካ ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ሃገሩ ጀርመናዊ እሱ መከላኸሊ የብላ ተደምሎ ወላ ሓንቲ መከላኸሊ የብላ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ክትከላኸለሉ ትኽእል ዓቕሚ የብላ ኔቶ ከትሕና ይክእልኒ እዩ ደይ ነው ዳ ኔቶ ከትሕኖም ከም ዘይክእል ንኤሮጳ ኔቶ ከትሕና ይክእልኒ እዩ እቲ ኩናት ሪል እንድሕር ተጀሚሩ ጥፍኣት ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኦፍኮርስ ራሽያ ክድሕን የብለኩም የለዎም እቲ ኩናት ናይ ኑክሌር ክቕየር ከሎ ተለኻኺምካ ምጥፋእ እዩ ስለዚ ኤሮጳ ክጠፍያ ራሽያ ድማ ከፊላ ክጠፍያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከምፅእ ይኽእል ኣይግድሶምን እዩ ዘሎ as long as ነቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ኢንዱስትሪ መክሰብ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ክሳብ ዝኾኑ በቃ ኣብ ኣፍካ ዝመፀካ ዋላ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት እዮም ከምኡ ዝብሉ እቲ ሓደጋ ግን ይፈልጥዎ እዮም ግን ኣይመፅእን ኢሎም ገምጋም ስለ ዝወስዱ ልክዕ ከምዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኖ ፑቲን ከምኡ ክገብሮ ይክእልኒ እናበሉ ናተወራ ዘይቁጠቦም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሕጂ ድማ ነቲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከውድቕዎ እቲ ዘረባ ናቶም ሕጂ ንመለስ ናብቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ከንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ Interview with Ukraine's President Volodymyr Zelensky. We met Friday in Kyiv, and I wanted to first understand how he saw the current state of the war. Mr. President, pleasure to see you again. One more September in Kyiv. This one feels like it is happening at a very important moment on the battlefield. Ukrainian forces went into the Kursk region in Russia. You've taken a large amount of territory there. Has that already ተሓሶት ሮይ ብኣጀማምራ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ካልኣይ ኩና ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ዲፕሎማትን ኣብ ዩክሬን ኣብቲ ኪቭ ኣትዮም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ተባህላ ኣብኡ ኮይኑ ኢንተርቪው ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ፍሬድ ዘከርያ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ናይ ሲኤንኤን እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ራሽያ ኣትይኹም ኣብቲ ኩርስክ ዝበሃል ዓብ ቴሪቶሪ ሒዝኩም ኣሎ ዓባይ ሓዙ ኢትስ ጀስት ዶት
very small ቦታ እዮም ሒዞም ዘሎ ብጣዕሚ ንእሽተይ ቦታ እዮም ሒዞም ዘሎ ነዚ ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክንድገቦ ገይሩ ሓደ ብፕሮፓጋንዳ ፍርቂ ራሻ ከም ዝሓዙ ገይሮም ይዛረቡ ኣለዉ ካልኣይ ድማ ዓቢ ውፅኢት ኣብቲ ዓውደ ኩናት ከም ዘምፅእ ዘሎ ክልቲኡ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ዝሓዝዎ ቦታ ንጥፍኣቶም እዩ ኣዝዩ ንእሽተይ ቦታ ይኻ ነይሩ ንሱ ድማ ቅድሚ ናብቲ ዘረቡ ምእታውዛቱ ድሮ ኣብዚያ ስምዑ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዘረባ ከይተጀመረ ከሎ እንታይ ኣጋጢሞም ከም ከም ዘስማዕ ድሓን ፅን ኢለ ክስማዓኩም እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ቦታ ክሳዕ ክንደይ ተመንጢሎም ከም ዘለዉ Worked. There are people in Ukraine who worry that you took forces away from the Donbass and that those lines are now fragile and weak, even though you have achieved success in Kursk. Thank you so much. And thank you for this possibility to speak and for it. So, first of all, we had very tough situation on the east, especially on the east, in Kharkiv region, in Donbass region, in some of this direction. It's Vuhledar, it's Pokrovsk, it's Myrnograd, it's a lot of different cities. People know. ሸም ሓደ ካብቲ እቲ ዶንባስ ኤርያ ዝበሃል እቲ ኩናት ኣዝዩ ፅዑቕን ብርቱዕን ከም ዘሎ ብዙሕ ሓደጋታት እውን ከም ዘለዎም ብፍላይ ኣብቲ ዶንባስ ኤርያ ናይ መወዳእታ ቦታታት ራሽያ ንምቁፅፃር ቀሪባ ከም ዘላ ጠቕላላ እቲ ከምቲ ኣብ 2008 ኢላቶ ዝነበረት መግለፂ 2008 ቭላድሚር ፑቲን ገና እዚ ኩናት ከይጀመሩ ከሎ ንዩክሬን ናብ ኔቶ ክትእትዋ ተጀሚርኩም ውግእ ክጅመር እዩ ክሪሚያ ከምኡ ድማ እቲ ዶንባስ ዝበሃል ቦታ ኣብ ኢድና ከኣቱ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ኪኑ ድሌቶም ገብሩ ክእሉ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣጋይን ኦልሬዲ እቲ ዝበሎ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ንእሽተይ ጥራይ ተሪፎም ዘሎ ትሕቶ ግን ኪኑ ከናበይ ክቕፀል ይኸውን እዩ ዘሎ ሕጂ ትሕቶ ኦኬ ንቐፅል እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘለንስኪ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ About only Pokrovsk, but you're right that the situation was very difficult and they moved very quickly because we didn't have equipment. Again, when we speak about equipment, how to equip brigades, really between us, it doesn't matter how many brigades stand on one direction if half of them not equipped. So you just lose a lot of people. You lose people because they are not in armored vehicles or in something like this. And they don't have artillery, they don't have artillery rounds. To compare the number, Russia uses 12 so እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ ኣብዚ rounds. We used 1 to 12. That was the difference. Of course, the idea with 1 to so ኣብዚያ this is very very powerful መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ዘለንስኪ ዝመርሖ ዘሎ ሃገር ዩክሬን ምዃኑ ሰራዊት ናቱ ብጣዕሚ ትሕቲ ዓቕሙ ኣፅዋር ከም ዝወሃቦ ዘሎ ነቲ ወታደራት ንዘለዎም ከማን ዝኣክል ኣፅዋር ይወሃቦ ከም ዘየለ ብኣፎም ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ ፍሉይ ፍሉይ ሓይሊ ዝብዎ ዘለዉ 50 ቢልዮን 200 ቢልዮን 100 ቢልዮን ገለ ክብሉ ከለዉ በቃ ገለ ዓይነ ዘዕጥቕዎም ዘለዎ እዩ ዝመስል ነው يعتقوهم على لوجن بملؤ أبجيجا جزء أبجيجا بوتا أب زي جزيو أب زي ساعات النامسة السراويت أب واقع يخافل كم زلوا كي تردوا يزارب زلوا بزح واقع هنا نخافل له زلنا يزل زلوا زي حاجز كابسب تسبيخات قبره كينات أيضا كابجيجو تماهيرو كتبلا يدخلنا همانياتهم نتايك قبره لي تمرتتي أوريد حجر مسا فخاسي هذا سبسي قبل فتيمو نموت مستفردة قدمي نابتا قمت زحنا غلاك خيط كلوسي ناي مودة كتبلو تدلل لك هادوم زبلوسي كاب جيجاي تماهيري لو داي ما قبر لي نعم محناق إذا خيز له تمرتكو أقدم كخطك عملو تخيل كايو تي كاب جيجا همبر نحجر مسات فأخذت مهارسي ولا حنتو ترجمي بلو نخالو تي ما مهارس خو بحفشاجن انتين قبلي له معربين هجرات طعم كم تسأوتلو زوات فيو هجرات فيو يوكرين كهجر كم زي تخون كجبر قريب له تحت قرصناتها كم زرمس انتي كجبر له من أمني تأتيه انتي تبالي ناتو ورس إذا كله غير وزلوس إذا ورسيت حجة نزل لزق عمزل دونالد ترامب إذا كينات إذا تطعو قبليس لازبلو نزل كينات إذا تطعون خيبل ندونالد ترامب كقتلوك كم زدلي زلوك تفلت لكم كساع كندي نزل كينات إذا عقد عسنة كم زلوم نعم نغطى نشك نكسر نفسي we used 1 to 12. That was the difference. Of course, the idea with the Kursk, the risk operation, is true. We understood it. رغم هذا كورسك زبال زلوتي دونباس بحال راشا حيزات زلا تغيح رايوه قبل على مسكتكم ليش تسمعوا على كورسك ريجن زبال زلا كساكن دين يشتي مخانو insignificant مخانو ميديا كساكن دز بزعبازك كزهربش زقربي ناي بحق زقربي اب راشا سي راشا ازي اب هاجري زعبي هاجرنا عالمنا كاب راشا حيزوم زلو بوتاريو بمقالنا يوكرين سكن راشا يكون ربعنا راشا كمان تخونا مثلا اب يوكرين كله ترايس تيريتوري نسمع زي مثلا تسمياوي تاع دريغما شو
it's so small كم حدا عب نجر جيرون جن إذا كل ميديا ليتم على تمزعبوي دزار ميرو فنقط. But the idea was to move some Russian forces there, and I think it was right idea. You know, we've talked about munitions often, and you talk about it a lot. Help us understand. So the U.S. has passed this big aid package. Europe has passed aid packages. Why is that not translating into enough munitions for you now? Is it that there isn't enough supply, or is it that you need more aid? Everything. A lot of different reasons. First, it goes very slowly. Second, we need 14 brigades to be ready. Until now, we don't have, from this package of brigades, we didn't equip even 4. So you wanted to equip 14 brigades, and We wanted. You have not been able to equip 4. No, it's too much. It's too much that's why we used our interior production of drones, not enough, but we did it. It goes. As I said to you, that Ukraine ብዙሕ ግዜ ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይ ራሻ ክዛረቡ ከለዉ ወይ እውን ነቲ ናይ ራሻ ኩነታት ዝርድኡ ክዛረቡ ከለዉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናይ ብሓቂ ሓያል ሰራዊት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ናይ ብሓቂ ሓያል ሰራዊት ምዃኑ እቲ ፀገም ግን ብጣዕሚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ቀቲልዎም ከም ዘሎ እጂ እንታይ ይብላ ኣሎ 12 ብርጌድ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ን4 ብርጌድ ዝዕጥቕ ኣፅዋር ጥራይ ዝመፀና ዘለዎ ገንዘብ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ መዓት ቢልዮናት እዩ ዝጥቀስ ይልካ እቲ ኣፅዋር ናቦም ዝመፅእ ግን ን4 ብርጌድ እውን ክዕጥቕ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብሃጓፍ ከም ዝዋግኡ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ባዕሎም ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ ዘለዉ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ዩክሬን ኣብ ዓዶም ስለ ዝዋግኡ ዘለዉ እቲ መሬት ዓዶም ይፈልጡ እቲ ድፋዕ ድማ ኣብቲ ዘዋፅኦም እዩ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ትዋጋ ከለኻ እቲ ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ባይ ዘ ወይ ንራሻ እውን ዩክሬን ዓዶም እዩ that's a problem ክሳብ ቅድሚ 30 ዓመት ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓዲ እዮም ነይሮም ሓደ ህዝቢ እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ምብራቕ ጂ ዶንባስ ንብሎ ፀናሕና ድማ ራሻውያን እዮም ዝቕመጣው መበቆር ራሻውያን እዮም ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ there's a lot of similarity ክልቲኦም ሕብረት ሶቪየት እዮም ነይሮም እዲኦም ዩክሬን ድማ ኣብቲ ሕብረት ሶቪየት እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መይ ብድሕሪ ሞስኮ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነይሩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብኡ ነይሩ ንሕርሻ ንቢዝነስ ስለዚ very important ክፋል ናይ ሕብረት ሶቪየት ነይሩ ዩክሬን ስለዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ምቅርራብ very deep እዩ ኣብ መንጎ ራሻን ዩክሬን ዘሎ ክምቀላ ከለዋ ድማ ዩክሬን ናጽነታ ተቃሊሳ ረኺባ ከይመስለኩም ከም ዝበሃል የለን ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝወደቀ ሓደግ በብወገኑ ናጽነት ኣዊጁ ጠዲምሎም ራሻ ዝበሃል ከም ዝኾነ እቲ ዝተረፈ ቦታ እቲ ድማ እቲ ሕብረት ሶቪየት ምስ ኣውደቕዎ ፋሕፋሕ ምስ በለ ሓደግ በብወገኑ ናጽነት ኣዊጁ ስለዚ ከምዚ ተቃሊሶም ናጽነቶም ገለ ተዋጊኦም ምስ ራሻ ኣይኮነን ናጽነቶም ረብና it's just مستجمعات أبوتو زنبرة لك كم زي حنت هاجر مستجمعات أبزبو ناتنا زوج كمينير تحبر السوفيت السوداء بتقين بتي إنتنا نرزلنا يوكرين أب حد أزقتي شجر إتيومم ولا حنت خجبر خم زي كل جيرون كم زي كده فوق شو زيد تنايم ربع علم أكايدا نزيد ما كم حد هيروي كم حد عبنا جرجي نبتنا بوتين كنسجرنا أبزقنا حنت نجر كبكم دليل اللغة زيد سمز بالوزلوي what is the reality كانت عبيت وتهدرين جنرالات نزوج دايز بخمي قلتوا This is a bad deal. Let's get this deal cut off quickly to end the suffering of the Ukrainian people, to end the progression of the Russian forces to the west, and to get back to trying to establish some kind of normalcy in Europe. That's what we should do, but the propaganda keeps us from it. This is retired U.S. Army Lieutenant Colonel Danny Davis, who first made national headlines in مبدأت زي حبريت هذه زي فيديو زي زي كيناتنا يوكرين and Russia زي حلفنا تويان ميديا وين ربح زلهم زي حلفنا تويان كتبلهم كلا رسندي قد ربحا بتكينات عم قصال زربحو كابتنا ديفنس اندستري ربحا بزلهم سلدي شفان زلهم مبدأت زي تكينات تكلني أسئلة تركباي تخلنا كابت ديفنس نتي أنا أمريكا ديفنس سيستم كما يدسرح نت ميديا كساعة ليكو عصرو نعود فلتو زنبرو أنصارو استقالسو أمريكا وتهدرويان معرب زلهم حلفتي نساتهم يوم نتحقق دوسو زلو زيد ما تعبي awakening ويكا نقحت متي زلهم بحبرتسب معناته نعامتات نتحقق نتي زربا طواويهم بتنسهم دليو رئيس زقبرو زنبرو إذا حجين رياضة أمريكا كم قدست هاجر ويكا برخت هاجر كوينات قصر نيرا أبريالي تجن هجي كل أمريكا تقبرو نسب أو نتزقدس كم زي كونه نربح وحدة زقبر مخان 2012 when the New York Times wrote a groundbreaking article entitled "An Afghan War: Officer Becomes a Whistleblower." At the time, Colonel Davis just returned from serving in Afghanistan and wrote about his experience in an article for the Armed Forces Journal entitled "Truth, Lies." زعجت رياضناكم وتدراوي حلافنا أمريكا زنبريو even أب أفغانستان أبو كلا كابتن كوينات نت كوينات كمرحات يوم كاب زنبريو
ሓሶት ምዃኑ ኣብ ኣፍጋኒስታን ስዒርናዮ ከምዚ ጌርናዮ ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ዘቃልዐ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ሓሶት ከም ዘለብቲ ሚሊተሪ ኮምፕሌክስ ናይ ኣሜሪካ ሓሶት ከም ዝነበረ ናይ ኣፍጋኒስታን ዘቃልዐ ነይሩ ሕጂ ድማ ነዚ ናይ ዩክሬን ከምኡ ገይሩ ዘቃልዕ ዘሎ እዩ In Afghanistan, how military leaders have let us down. Like every war, there is always an information battle between what the media is reporting and what is actually happening on the ground. The situation for Ukraine is bleak. Zelensky recently fired multiple members of his cabinet. The military has lost its first F-16 fighter jet the US government gave them, and energy needs are skyrocketing in Ukraine, while the cold winter is just a couple months away. In today's video, the Colonel and I discuss Zelensky's latest moves within his cabinet and how more Ukrainians are warming up to the idea of a negotiated settlement. We discuss why Western governments most likely will be sending less money to Ukraine in the future, and finally discuss whether Donald Trump or Kamala Harris is best equipped to handle this war. If you want to understand the truth on the Russia-Ukraine war, you're in the right place. Let's begin. Well, everyone, very honored to welcome back into the studio. ብሕፅር ዝበለ ፅቡቅ ዝኮነ ሳመሪ ሂብና ነይሩ እቲ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሓደ ሽግር ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዊንተር ዝበሃል ይመፅእ ኣሎ ዊንተር ማለት ሂተር ከለካ ከቢድ እዩ እሳቶም ካብ ሞር ኖርት እዮም እቲ ዊንተር ናቶም ድማ ብርቱዕ እዩ ኢማጅን ኣብ ከምኡ ዓይነት ቁሪ ኩናት ክቕፅል እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ብዙሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናቱ ተበታትዩ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ከምኡ ተቆራሪፁ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፓላሶታት ዝነብር ህዝቢ ማይ እንተዘይብልካ ኤሌክትሪክ ተዘይብልካ ወይ እውን ሂተር ዘይመፀካ ተኮይኑ what are you going to do it's going to be very hard so እዚ ትፅበዮም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ መፍትሒ እንተዝግበረሉ ትዝበለፀ ግን we will see እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እስከነቐፅል Studio, Colonel Danny Davis. Danny, always a pleasure to have you on the show and to get your insights into both Russia, Ukraine, obviously Israel, Palestine. We got a lot to talk about. Let's start with Russia and Ukraine. Danny, big news here is we're at the beginning of September, and we're seeing the biggest news coming out right now is that Zelensky is changing his government. I think his foreign minister has resigned. He has seen a lot of different cabinet members there. Give me your take on this as we're, approaching we're in the third year of this war now. What's your take on this? Lots of times regimes change senior leaders. It happens in the United States every time we have a new president, and sometimes midway through an administration, they may change a lot of senior leaders because it kind of takes a lot out of you to do a job like that. So on the surface, it's not anything earth-shattering, but what is very troubling, I think, especially from the Ukraine perspective, is timing as to when this happened, because it didn't come to any kind of a change of administration or anything else. In fact, it came just a month or so after they started a major offensive and with an incursion into Russia, the first time they had done that. So you would think that was... So, እቲ መልሲ ኣብቲ ቀረባ ዘለንስኪ ካቢነ ናቱ ቀይሩ ነይሩ እንታይ እቲ ትርጉም ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ በሎ እዚ ኖርማል ስራሕ እያ መንግስቲ ካቢነ ክቅይር ወይ ሓለፍቲ ክቅይር ፀገም የብሉን እቲ ሕቶ ግን ኤግዛክትሊ ናብ ራሽያ መጥቃዕቲ ምስ ገበሩ ድሕሪ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝገበሮ መጥቃዕቲ እንታይ ስለ ዘጋጠመ ከም ኮይኑ ኣብዚ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም እየ We focused on what's happening in Russia. Its revenge on Ukraine for the Kursk incursion has started. You heard that right. The Russian troops have finally started a counter-offensive operation aimed at taking back territory claimed by the Ukrainian forces. No, the Russians have not officially declared their big counter-offensive, but purported visuals from the battlefield as well as testimonies from bloggers monitoring the situation on the ground all point to it. So, እንታይ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ሰርኩሌት ክገብር ቀኒሎ ራሽያ ግብረ መልሲ ትክትብ ከም ዝጀመረት ናብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ድሮ ክንደይ ካብኡ ክትቋዓፀሩ ከም ዝኻለትን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝተቃፀለን ቪድዮታት ኣብ ኤክስ ሪአ ነይረ ብዙሕ ታንክታት ብዙሕ ኣርመርድ ቪሂክልስ ብዙሕ ዕንወት ከም ዝወረደ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድፋዕ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ቃልዒ ነይሩ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ወይ እውን ተቆፃፀርነት ናይ ሰማይ እውን ኣይነበሮምን ራሽያ ድማ ኣብዚ ኩሉ ኩናት እቲ ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ዘለዋ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ወይ እውን ፀብለልታ ናይ ኣየር ስለ ዘለዋ እዩ ስለዚ በቲ ፀብለልታ ናይ ኣየር ጌራ ብዙሕ ዳሜጅ ከም ዝገበረትሎም ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ሪል ባትል ግራውንድ ዓውደ ኩናት መን ይሰዓር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዩክሬን ትሰዓር ከም ዘላ በዚ ኩነታት ተቐፂሉ ድማ ዩክሬን ኢዳ ክትህብ ከም ትኽእልን ሰራዊት ናታ ፋሕ ክብል ከም ዝኽእልን ኢና ንርኢ ዘለና እታ እንኮ ከም ተስፋ ትቁፀር ዝነበረት እዚ ኩርስክ ዝበሃል ዝነበረ ሪጅን ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተሃሪሙ ዳርጋ ይሃድም ከም ዘሎን ከመይ ገይሩ ክወፅእ ከም ዝኽእልን ካብኡ ዝዝረብ ዘሎ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ነግረኩም ነይሩ ዶንባስ ዝበሃል ከሲሮም ከም ዘለዎን እቲ ዝዓበየ ዕርድናቶም ክስበር ቀሪቡ ከም ዘለዎን ብቁጠባ እቲ ሂቲንግ ናቶም ፓወር ናቶም ፓወር ግሪድ ናቶም ከምኡ ካልእ ኩሉ ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ስለዚ ዩክሬን ሓንቲ ነገር እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ሚሳይል ሃቡና ናብ ውሽጢ ክንሃርም እሞ ምናልባት ፑቲን ተሰሚዕዎ ሰላም እንተበለ እዚኣ ጥራይ ተሪፋቶም ዘላ ናይ ደስፐሬሽን እዩ ንዑ ድማ ኣሜሪካ ክትቦም ኣይትደል እንዳላ ንብል ኣለና ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክግበር እዩ
ኣብቲ ምርጫ ድማ መን ክዕወት ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ይኽእል ካብ ዘይኮነስ ክዕወት እዩ ዘለዎ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ካማላ ሃሪስ ዝሓለፈ 3 ዓመት ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይና እንታይ ከም ዝገበረ ዘይትፍለጥ ሕጂ ፕሬዚደንት ክትከውን ቀሊል ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ነቲ ኩናት ክቕፅሎ ስለዝደሊ ዘሎ ብጣዕሚ ዝደልያ ዘሎ ኣብ ከምዚ ከለናይ ድማ እዚ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ኣጋጢሙ ናውለስ ማርሻ ክንቀይር ኢና ኣብዚያ ንኸይድ Months after an assassination attempt at a campaign rally in Pennsylvania, Donald Trump was on target of yet another assassination attempt on Sunday at his golf course in Florida. The Republican presidential candidate's campaign and law enforcement officials said he is safe and unharmed. Again, ሕጂውን I think መበል ካልኣዮም ዝብልዎ ዘሎ እምበር መበል ሳልሳይ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ኣብቲ ግዜ መጀመርያ ፈተነ ቅትለት ምስ ተሃረመ ጣጢት ብእዝኑ ምስ ሃረመቶ ንስክላ ምስ ኣምለጠ ካብኣ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት እቲ ናይ ሪፐብሊካን እንታይ ሽሙ ነይሩ እዚ ኮንቬንሽን ዝብልዎ ንሱ ኦፊሻሊ ካንዲዴት ዝኾነሉ ግዜ ነይሩ ኣብኡ እውን እናኣተወ ገለ ብረት ዝሓዘ ሰብ ከም ዝመፅ ኣብቲ እዋን እቲ ተነጊሩ ነይሩ ስለዚ እቲ ስግኣት ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ጎልፍ ዝፃወተሉ ዝነበረ ናቱ ሓደ ሰብ ብረት ሒዙ ኣብቲ ቦታ ከም ዝተረኽበ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ ድሓን ክንሪኦ ምንታን ኣብዚያ እውን CNN ብዛዕባ እናተዛረበ ከሎ ስምዑ of the shooting, sources say they recovered a backpack and a semi-automatic rifle. It was described as an AK-47 in the preliminary reporting, and a GoPro camera. The last piece is very interesting because it suggests, if there was such a camera there, that this individual may have wanted to record himself in a first person doing the shooting. So a lot of So ኣብቲ ቦታ ንቅትለት ተኽሲ ዝተገበረሉ ተኽሲ ተተኪሱ እዩ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ተኽሲ ከም ዝተተኮሰ ኣብኡ ድማ እቶም ሲክሬት ሰርቪስ ጎዮም ዶናልድ ትራምፕ ክከላኸልሉ ከም ዝፈተኑ ቦርሳ ከም ዝተረኸበ ኣብቲ ቦርሳ ድማ ብረት AK-47 ትበሃል ከላሽ ማለት እዩ መስለኒ ካልእ ካሜራ እዚ ጎፕሮ ዝብልዎ ካሜራ ከም ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ከም ዝተረኽበ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሰብ እቲ እናቐተሉ ከሎ ነፍሱ ሬከርድ ክገብሮ ወይ እውን እቲ ቅትለት ሬከርድ ክገብሮ መደብ ከም ዝነበሮ ዝገልፅ እዩ questions to be answered. Is the suspect they have the right person? Is that the right car? You know, the weapon that they have has to be processed for evidence and ballistics. If there's video on that camera, if in fact it was recovered as we are told, what will that tell them? But that is what we are seeing right now. In the area of the shooting, ትሪእዎ ዘለኹም CNN ከምዚ ኣዝሕል ኢሎም እዮም እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ፈተነ ቅትለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሪፖርት ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ነቲ ናይ ዕድል ናይ ምርጫ ናይ ካማላ ሃሪስ ስለ ዝቐትለሎም ከፋኽስዎ እዮም ዝደልዩ ከምዚ ዓብ ነገር ከም ዘይኮነ ሲሪየስ ከም ዘይኮነ በንጻሩ እቶም ፎክስ very serious comes on names out of. Story short is President Trump, they were on the 5th hole, they were about to go up to putt, and the way Steve Witkoff, now just as a little bit of background, Arthel, I happened to go to breakfast with Steve Witkoff and another friend of mine this morning, and I was invited to play golf. They happen to be really good golfers. I don't have a lot of time to play golf, so I said thank you, but I'm not going to go out on the golf course and get killed out there. But long story short, so they were playing, they were on the 5th hole. And the way Steve described this, the way the president described it, they both had... So Steve ዝበሃል ሰብ ምንባሩ ዶናልድ ትራምፕ ክልቲኦም ድማ ምስ ስቲቭ ዝበሃል ቁርሲ ብሓደ ቁርሲ መደብ ከም ዝነበረ እንተተሓሒዞም ድማ ጎልፍ ክፃወቱ መደብ ከም ዝነበረ እዚ ሾን ሃኒቲ ዝበሃል ናይ ኮረስፖንደንት ወይ ናይ ሓደ ሞደሬተር ናይ ፎክስ ኒውስ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝዛረብ ዘሎ ምስኦም ክኸይድ ከም ዝፀውዕዎ ግን ኣጋጣሚ ንሱ ከምኦም ጎልፍ ተፃዋቲ ስለ ዘይኮነ ግዜውን ስለ ዘይነበሮ ሓንኪዱ ኢንጆይ ግበሩ ስኹም ኢለ እዮም ተሪፈ ይብላ ኣሎ እንታይ ሰሚዖም ድሕሪኦም ምስከዱ had exactly the same story, which was that they heard pop, 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 pop. And Steve went into great specificity and great detail as to what happened right after. Within seconds, the Secret Service pounced on the president, covered him. You had snipers with tripods. They knew the direction where the shots had been fired, and they had eyes on the location where the... So, the Papa ability تخصص مستتوكسه immediately the Secret Service سليلو دونالد ترامب حزوم أمريكا كم دورو كم وترو كم تكاب قدام إذا قات أو مالتيو معناته نبتون مكل خال دقي مختكوس لازغل سبيلهم كم دما نتي
ወገን ናይቲ ዝተተኮሰሉ ነቲ ዕላማ ንምሓዝ ድማ ብረታቶምን ስናይፐራቶምን ከም ዘቀናብሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ምስኡ ዝነበረ ስቲቭ ዝበሃሉ shots have been fired. And long story short, I have confirmed with both the president and with Mr. Witkoff that the gun has been found. They identified it as an AK-47, and thanks to Secret Service drone video coverage, they were able to identify one individual involved in this shooting getting into a car after dropping the AK-47. And my understanding, according to both of them, is that that car has been identified, and I believe it's been surrounded. Whether or not that person has been apprehended or not, I don't know. This happened in a matter of seconds. A little more color, a little bit more details on this is that when they got on top of the president, immediately what is called a fast cart that I believe has steel reinforcement and protection was able to whisk the president away. ብሓፈሻ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ ስለ ዘይሃራሞ ደንበር ሲሪየስ ዝኾነ ፈተና ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዘሎ ቢካዝ ብረት ሒዙ መኪና ሒዙ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ኣብቲ ጎልፍ ክፃወት ከሎ ዱር ስለ ዘሎ ኣብጥቁ ኣብቲ ዱር ኮይኑ እዩ ነቲ ኩነታት ክፍፅሞ መደብ ገይሩ ነይሩ ስለዚ ቨሪ ቨሪ ሳድ ስቶሪ ኢና ንርኢ ዘለና ዲስ ኢዝ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ክሳዕ ክንደይ ፈተና ገይሩ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ፈተና ቅትለት ገይርዎ ዝበሃል ዘሎ ናብዚ ከምፅኦ ስለ ዘይደለኹ ስለ ዘይፍቅዱ እምበር ናይ ዩክሬን ደጋፊ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ናቲ ቪድዮ ሓደ ሰርኩሌት ገብር ኣሎ ግን ኣምቬሪፋይድ ስለ ዝኾነ ቀሲልና ድሓን ንገብሮ እምበር ናይ ዩክሬን ደጋፊ ምዃኑ ነቲ ኩናት ዩክሬን ኣሜሪካ ክንትግፍ ኣለዋ ዝብል ምዃኑ ካብኦም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሓደ ካብታ ንዝረኣኹ ሓበሬታ ማለት ግን ዘይነፀረ ሓበሬታ ቬሪፋይድ ምስኮነ ከምፃልኩም ክፍትነ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ቨሪ ሴንሲቲቭ ብሕጂ ከባቢ 50 መዓልቲ ተሪፍዎ ለቲ ምርጫ እዘን 50 መዓልቲ ብጣዕሚ ከበድቲ እዮም ክኾና ዋላ እውን ምስ ተመረፀ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኣሚን ፕሬዚደንታት ዝተቐተላ ብኣሜሪካ ብዙሓት እዮም ኣብርሃም ሊንከን ተቐቲሉ እዩ እቶም ዓበይቲ ፕሬዚደንታት ዝብሎም ጆን ኤፍ ኬነዲ ተቐቲሉ እዩ ስለዚ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ንስልጣኑ ቻሌንጅ ክትገብሮ ተጀሚርካ ኣብ ምርጫ ከለካ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ፕሬዚደንት ምስ ኮንካ እውን ጋራንቲ የብልካ ስለዚ it's not going to be easy ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እንኮፍልለይ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ እዩ ዘለዎ ብህዝቢ ካማላ ሃሪስ ደገፍቲ ኣለዋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፅልእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ሰባት ወይ እውን እቲ ሚድያን እቲ ገለመለን ፕሮፓጋንዳ ዝገብረሎም ዘሎ እዩ እምበር there is nothing ካማላ ሃሪስ ክትገብሮ ትኽእል እያ ኢሉ ሰብ ክድግፋ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ንኸይመፅእ ኣንፃሩ ካማላ ሃሪስ ትሕሸና ዝብሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ካማላ ሃሪስ ከምዚ ክትገብረልና ኢለካ ግን ጆ ባይደን ዘለዎ ዓመት እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝስራየ ኩናት ኣብ እስራኤል ዘሎ ቦምብታት ዝዕድል ዘሎ ኣብ ዩክሬን ቦምብታት ዝሰድድ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ውግን እገዳን ጥራይ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብራ ይራንየ ቁጠባ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሽግር መፅኡ ዘሎ ኣብ ግዜ እዩ ስለዚ ጆ ባይደን መቐፀልታ ናቱ ያሳ ማለት ካብ ጆ ባይደን ትሓምቕ እምበር ክትነፋዕ ይትኽእል እያ we haven't seen anything ቫይስ ፕሬዚደንት እያ ነይራ እንታይ እዮም ዝብልዋ ቫይስ ፕሬዚደንት ጥራይ ግን ኣይኮነትን ጆ ባይደን ዳርጋ ይሰርሕን እዩ ማለት እዚ ንሪኦ ዘለና ጆ ባይደን እዩ 5 ደቂቃ ኣብ ካሜራ ጠው ተቢልካዮ 50 ጌጋ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ንሳ እያ እቲ ስልጣን ዘለዋ ንሳ ካብኡ ስለተሓመቕ ግን ንሳና ይሰርሕን እያ እምበር ነቲ ናይ ጆ ባይደን ሃጓፍ ተጠቂማ ከም ፕሬዚደንት ክትወናጨፍ እዩ ዝግባእ ነይሩ ነቲ ሃገር መን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ በቲ ናይ ፖለቲካ እንተሪ ኮይኑ እቲ ብሊንከን እዩ ከም ፕሬዚደንት ኣክት ዝገብር እዩ ዝበሃል ዳርጋ ሲቲ ነቲ ሃገር ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ዲገለመለ ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስለ ዝኾነ ክትብልዎ ትኽእሉ ግን ንሱ እዩ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ኣክት ዝገብር ዘሎ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ምምሕዳር ዘሎ እሱ ንባዕሉ ዝተባሃለ እዩ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና And then the Secret Service immediately sprung into action. They had eyes on where the shooting had occurred. I saw the New York Post report that these were two people shooting at each other outside the course. I do know, and they did confirm that the shots were outside of the course, but certainly seemingly within range of the former president. So we don't have any details on any of that. They don't know that part. I only know the part of what they experienced while they were playing golf at Trump International in West Palm. Thankfully, the president is safe. Steve Witkoff is safe. The Secret Service apparently acted with incredible speed and professionalism, and but certainly alarming in every way imaginable in light of what happened in Butler, as you mentioned. Yeah, of course, this is very alarming. And Sean, have you spoken to the former president or texted with him? I have spoken with the president 3 times since this incident, and each time I got a new piece of information. One, that they had found, first of all, what happened with the shooting. The second thing, that they had found that AK-47. Third, that their drone footage was able to give them enough surveillance to identify the
the exact car. So بحفشة أزي immediately دحرت كنتات استجبريو تمكينات تحيزو انتي برد كله كم زحزوتي بوليس ناي secret service ناي أمريكا كم زحزو تقول دايد ما أب بتمنجدناتهم كحيد مخانو يزنقر زلو جي إذا قد دايزي دحرت كنتات زحل مسبلة استجبر ريبورت هنريد both from Trump, who put out a statement basically just saying that he's survived this apparent second attempt on his life. Obviously wants to keep going. I believe he sent out a message to supporters in all capital letters, kind of declaring that fact there. You also had Vice President Harris, his competition for the presidency, put. So انتهي زلو secret service عبي أبا استواتو نتم secret service عبي مسكانا كم زلو تجبر ممكن خال نوع قليل كم زين برن انت law enforcement for incredible job دان يلولتهم تقلق لولو secret service يمسكن كم زلو دونالد ترامب out a statement saying that there's no place for violence in America, that she was glad that he was safe. Same from sitting President Joe Biden there. That doesn't seem that the campaigns are going to suspend any donation efforts or anything like that. ولا درتو كمال هاريس كما يا بأمريكا ني violence وينو كم زعينة نجر بوتا خم زي باللي عتقل زلام عليه. These responses, but I think at this point, Tom, it really does just show how dramatic and contentious things have really become. I mean, this is really just 2 months out from when Donald Trump was on stage at a presidential rally in Pennsylvania, where obviously at that point he was also targeted by another gunman who tried to assassinate him. So the fact that you've had these two events happen in quick succession kind of really does spotlight just how contentious and how dangerous it really seems like things have become as this election really heats up. We really only have a couple of months there until the vote count in November. Yeah, as you say, a very acute reminder of the political violence risks in the US around this very, very tense election. Then, how is it likely to impact the race, Jill? It's really difficult to say at this point, Tom. زي عينت وزعة أنت عينت لو تخم تخل. And then tracked it down to West Palm Beach when the gunman fired at least 4 U.S. officials while agents. Suspect, we got a little bit more work to do on it, but as we usually do, as soon as we decide that we're going to book him into the county jail and the charges that he's going to be booked into, we'll get those to you and we'll get a picture of him and we'll get you his background. Law enforcement showed pictures of. So بحفشة تقدايتي تثبت تتحيز خمسة لو توجن نسيت رأي ديكونس من مسؤول تصادفه بهمي كمزك هون. There is so many questions. By the way أبتز حلفين قبل دونالد ترامب استخايده وفتنا غطلات مالتيو سبيتو كما think سبيتوني ميلانيا ترامب هذا فيديو جيراني ربز حلفه أجاباب أفضل أمان هيت قداي كساعجي كم زي أجابه مغنياتو من يجيرو انتاي يركب نيرو انتاي تجيرو بس كمي تجيرو بزي حتوتات ملس كم زي رهبون حجي دما توسخ كالفت عمي أقاتي ملو so بحفشة أتنريو زلنا كنتات كابزو كنتات زي زبقس نمال سابتي أرستي دونالد ترامب زقات مزولو كابت بوليتيكا كايدان أمريكا زبقس. Subject of intense consultations among allies and partners and will be discussed between President Biden and President Zelensky, announcing also that the two presidents will be meeting later this month on the sidelines of the UN General Assembly, and there are 7 Then after all 8 months, everybody has to understand, we used all we could. We moved what we or what reason. You have also been trying. So أفضل حتى زيان من تايك حتى يو ناب دونالد ترامب كترها مهانكا بلانات كات نجر مهانكا حسب كار لغايب للو جسم عوابز. To persuade the United States and Europe to allow you to use the weaponry to strike into Russia. Explain why this is important. What do you want to hit in Russia that you think you should be allowed to hit? Everybody is looking the decision of the United States. Everybody's waiting for such decisions. After that, they make decisions. It's true. And so we wanted very much to use this weapon and just to attack these jets on the military basis, not civilians infrastructure, military bases. So you just want to be able to attack the bases that are being used to launch these weapons, these planes, these missiles. Yeah, because these jets. So time زبل زلو نزن جيتات نزن نفرت زلو بيزسي كن هارموك فكرنا خلال لو سلزي كبربيت أسوار تسكيم كا نتمواجد خاك تحرمت فتنا لها تجربيت كان زبك كازلو دما نتي مسخ زواج زلو كبا هذا يل كوينو زي ردو تقينو أتي
راشا مالتيو نتوم زبو خازلون كهرمون كم زخلكا قمت كتوسط كلا لك باي ذا واي نزلنسكي زغد سؤال زوانزي نتعاود كينات كما يغيروا سلازي نزا صوار هبونا نزنا جت ايربورتات ناتهم كنهربينا يزول زلو بحفشا قد زرخه بك حرمكم زخونه دما ابتنا يدرون متقعتناتو سلازي الرزول Jets. From there, they use not only missiles, they use these jets, and jets use per month 4,000 guided aerial bombs just on the east of our territory. 4,000 bombs. And these bombs and missiles are hitting Ukrainian civilians, schools, energies. Universities, all our energy infrastructure, they destroyed 80%. By these guided bombs, 80%. Now I said, we had some meetings with officials, and I said, we waited too long. Now Russia began to move their jets from 100, 150 kilometers, 300 to 500. After that, I will tell you, and that now. الجلمان تايب لالو تي دحرت زربا مسنوحي راشا كلهم كل تنفرتناتا كابزنا 100 كيلومتر زولو ناب 500 كيلومتر ناب 600 كيلومتر ارحيقات مالات ما قدستي جيتات ناتا ارحيقا كابتي كاب يوكرين زولو دب ارحيقو بناب كالبوتا وسيدو مونكم زولو يزنقر زولو سلازي تي اسوار زمت زولو كساع كندي لو تقمتي انتاينا نرزلنا كن تكونات ابزني رحنتي حتى بزعبا تكونات امريكا زولو مدب كزار بغلو support among our decision makers, but I feel quite uncomfortable when I think of the Ukrainian fighters, generals and soldiers, bureaucratic sounding restrictions. And that is something that you can clearly see at the front and at frontline cities. They're desperate to go forward, of course, and to win this war, but sometimes there's a feeling that they don't have enough instruments for it. Yeah. And then there's this famous slogan coming from the United States, now also being used by Europe, about we will help you for as long as it takes. What does this really mean? Is this war going to last forever? أوروبايان قسنا بلت تو تي كونتات كردوم جمير لون تاي تبلا لا زو كينات زي امريكان تايم زبلو كسب موداتا مسخم لنا تاي مالت كسب موداتا تو كينات كودا يكون حوار قتلي مالت ديو انتي تعلامه نتو كينات كودا دينا خنحجز لنا ويس انتي تعلامه انا بلت حتلا جن ات جيم فوريفر ووريو جيم توج نحوار كم زقصر كتقبر لك مودا انا تو كينات اقدا سنه يبلو. Here again I would say that this formula should be reviewed and maybe adapted. Maybe it would be a better version. Instead of saying we'll support you as long as it takes, we will support you with as much as you need, as much as is needed to end this war. Then you have a goal, a target, a mission, and not. يا ما ذهبنا هبنا نزوج نخص عروة بزقال اتفق نحجزك وينها كنت تبل كنت زوسة يوسد كنحجزك وينها تمالت كنت زوسة يوسد توجه نكنا واحد مدب كم زلكا زقلتيو أمريكا ما برجس كوميونيتي مدب. Was 6 or 8 months ago where they had to fire the defense minister for corruption for things that he had been doing, stealing millions of dollars and redirecting things. They just fired and losing a lot of territory in a lot of different areas. At the same time, this big surprise punch into Russian territory itself has stalled, and there's no rational way to think that it's going to achieve anything positive for the Ukraine side. And then you see all of these cabinet members getting let go. Now you're going to get some new people in, and it's unclear why he did it, even on the surface. I mean, he just said we want to change in direction. Zelensky has, but very little explanation for why all of these specific members were let go, and so it leaves everybody to speculate. And when you're in a war and you're looking for strength from your own government, this is not going to do it. Yeah, it's interesting because, Danny, we've seen, an article that had come out saying that Zelensky's latest reshuffle has one major aim, to project strength ahead of a tough winter. So, time زبل زلو بحفشة كل تأكيدا نا يوكرين نا زيلنسكي نايتي كابينات مغيارو مستزخية زلو كنتات فتينكا ناي عوت ملكت كم زي كونه كند من تايت عربا ميديا نعوت دلونات كم زلو ونكعوت خمس عرزلو ونعوت كم خمس قولون قال جيرم زقلت تلو أبكون النت متيخاجن سخونة نجر لو تكمت كم زي كلاب تكويناتتي تتقبل التاني راشا بزخونة يكون كاونتر كجبروا خمسة يقولون and it's a very very sad situation in Ukraine. قالت بزغلت فتكوينات كودا أنت زغل تزحش وكنت هاد خونخل كابو كوتسينا دما أتينا دونالد ترامب زلو دما another shocker مالتيو من بحكي حدا بريزيدنت أكمز درجة وديقو كتريو خلها أمها نا أمريكا بريزيدنت تباهيلو نمرج عز الدالو زلو أمها بدقف نا هزبي كبابي فرق هزبي أتليس زمرت كمرت أزغل زبها زلو نوعو كتقاتل تفتن زلغا أنت عينت بوليتيكاي كسرها زغل إذن ريو زلنا ينا مودا دا
ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ደረጃ ፖለቲካ ወዲቓ ከም ዘላ ንኽትርኢ ትዝቐለለ ኣነ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናበይ ገፁ ከይድ ከም ዘሎ መረዳእታ ክኾንና ዝኽእል ኩነታት ኢና ዘለና ኣይሆፕ ካብዚ ኩነታት ተማሂርና ድማ ትኽክለኛ ስእሊ ክንወስድ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕገዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ትሕዝቶ ደምፅእ ካብኡ ንምሃር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዳፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ድማ እናዓደምኩ ናይ ወትሩ ለበዋ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝኣርግ እቲ ሓደ ግን ናሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ልጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢና